Funda mama, funda verse number 23, standards isigoduke. Sifuna incwadi kaMateyu chapter 4. Yeah. Verse 23 kunesihloko. UYesu uyafundisa aphilise. UYesu uyatitsha. Emveni befundisile aphilise. Hallelujah. UYesu uyafundisa. Ngoba kahle eyona nto wayeyivele ukuzofundisa umuntu makaphile kanjani angaphili kanjani. Hallelujah. Kodwa ke noma sekafundisile aphilise. Hallelujah. Mjongo umuntu ozaqala ngemfundiso ongokuphilisa ngempumelelo ongabefundisi. Hallelujah. Mjonge yoba undisaphi kahle akanandaba nakuphila kwami, akanandaba nakwenza kwami, uthi uzaphila zaphumelela. Kodwa namhlanje uYesu uyafundisa. Hallelujah. Funda mama, verse number 23. Verse 23. Yeah. UYesu wayelithutyha lonke elaseGalili. Yeah. Efundisa ezindlini zesikhungo. UYesu ufike wajikeleza kwisixeko saseGalili. Ufika inkonzo zikhona. Ufika inkawe zikhona. Bekhona abavangeli, bekhona abafundisi, bekhona bonke mama abathandazi nokuhlobo labantu. Wafike wafundisa. Hallelujah. Hallelujah. Funda mama, wafike wafundisa. Funda 23. UYesu wayelithutyha lonke elaseGalili efundisa ezindlini zesikhungo, evakalisa iindaba ezimnandi zolawulo lukaThixo. Ngicabanga into eyayizele nguYesu, uvakalisa iindaba ezimnandi zolawulo lukaThixo. Njalo nje kwindawo besikuyizolo ngapha abana suke wathi utate bengaphambi wathi ndicela niphakamise izandla abathi bafuna sibuye kule ndawo. Yaphakamisa yonke indlu. Waphinde wabuza utata yokuba nifuna sibuye noma sishumayele ngomhlobo. Yaphakamisa yonke indlu. Wathi noma nindivanga nifuna sibuye noma sishumayele ivangeli elehlukanisa umuntu nesono. Eselingashunyayelwa namhlanje. Balela abantu ngephumelelo. Balela abantu ngento esikhulu abazosifumana. Awenzelelwe ngoba kuyehlukana. Aphakamisa indlu wathi wabuya tata noma ubuya levele ezayo. Hallelujah. Ngoba abantu badiniwe imfishi. Sebefuna umyalezo ophilileyo. Hallelujah. Wetata ufalile. Hallelujah. Babiza ufaleni nyana. Hallelujah. Sethi izandla zethu bagcwele. Nithi izwi lenkosi uYesu yona nto wayeyizele. Wayezofundisa. Wabafundisa uYesu ehlala nabo phansi abaxele. Bafika abanye bezomjikeja. Nithi izwi lenkosi xa ufunda incwadi kaMarko chapter number 10. Bafika ababhali nabafarisi bayomlinga. Bambuza umbuzo yokuba indoda ingawulahla na umkayo. Hallelujah. Belinga bani belinga uYesu. Ngoba bembuza lo mbuzo nje kwani ivesi abayiphethe. Hallelujah. Waphendula uYesu, waphendula wabasele direction imana ngakuyo. Wathi uMoses wathini kuni? Bathi yekesa mbamba. Wabhala uMoses wathi indoda ingayibhali leta imali umkayo. Utephendula uYesu. Ngenxa yenhliziyo zenu ezilukhulu. Ngenxa yokuqina kwenhliziyo zenu. Wanyama uMoses wayi-approve into engavunywa lizulu. Wathi mayanukakho. Ngenxa yokuqina kwenhliziyo zabantu. Namhlanje naleminyaka ziningi into ezivunyelweyo ezingavunywa lizulu ngenxa yokuqina kwenhliziyo zabantu. Hallelujah. Hallelujah.
uthi kodwa ekuqaleni bekungenje bathi Moses wanqaba wayi-approve into engavulanga lizulu nangoku nasesikhonzweni baba nasesikhonzweni nyana khona into ezivumelekileyo uba maku-approve izinto obonayo uba Thixo izulu lingayijonga libona amahlazo ngenxa yeqila kwenhliziyo zabantu sayitshintsha umyalezo kaThixo kodwa uthi uYesu weze emhlabeni wayijikeleza laseGalili wafundisa haleluya ngendaba ezimandi ezingabukumkani bamazulu haleluya leyo yayiyi-co-business kaYesu yokushumayela indaba ezimnandi uthi ebhalela uYohane nimxelele uJohane abagulayo bayaphila abadingayo bayafumana namahlwempu ayashunyayezwa haleluya asikhangela big fish thina khangela abantu abanemali asifuna big fish namhlanje bantu abanemali abazawunikela beze nemali eninzi ecaweni kodwa izulu lenkosi lithi namhlanje wajikeleza welaseGalili evakalisa indaba ezulu kubo bonke abantu namahlwempu ayashunyayezwa haleluya nakhula njani ebandla awunayo nogqirha oyi-1 awunayo ne-channel accountant awunayo nje awunazo nenesi hey asangamali sisafuna ukukumka sifuna ukufa indaba ezimnandi ezingabo ubukumkani bamazulu kodwa abafayitela into ezinaThixo lona umzimba sikuwo lipheli haleluya sezawudiliswa lemihlo kodwa sikhona esinye isakhiwo esingakhiwanga ngasandla esisendawo zasemazulwini haleluya uJesu bangcwele yona into wayizele yazohlangula abantu bakhe asindise nansi into wayizele haleluya Taliswa noPaulos noma sekefika sekengena eqhubeke wenza uthi nje wancamile ama-benefit amakithi bafama nje wafumana njengoba ukusebenza kwami ndiwancamile kodwa nishumayela izwi kaThixo ndingajonganga nzuzo ndimele uKristu emhlabeni bekhona abantu ndimele inyaniso haleluya ngenxa yoqina kwenhliziyo zami kodwa eqaleni ngokunje uthi uYesu ethethe Bara ngoJohane namhlanje uthumela na 12 years amasikhubu isifiso engazwini namoyisi kodwa in the beginning bekungenjalo haleluya kanti uHulumende wezela ukuthi abantwana bethu esibazeleyo masingabaqeqeshi sibabethe kodwa xa ufundisa inkathixo lithi inkathixo umntwana uyabethwa ngenxa yoqina kwenhliziyo zabantu zatshintsha izinto haleluya kodwa uqalele ubongenje manje besingenje izinto haleluya funda ke mama verse number 24 sengqibini into esengiyithethile sithandaze sigodule verse 24 yeah lwaphuma udumo lwakhe lwavakala kulo lonke elaseSiriya haleluya ithi leyam then the news about him spread throughout Syria haleluya emve befikile washumayela abezimnandi waphilisa abagulayo saspread indaba kwelaseSiriya haleluya ikhona manje iversion endifuna bona uphethe isizini isilungu endifike besabo nantsonke lento endiyifunayo and his fame udumo lwakhe laduma ngenxa yendaba ezimnandi zangaziwa uYesu ngenye into zangaduma uYesu ngokudlimalisa abantu zangaduma uYesu ngenxa yokusenzisa
zangaduma uYesu ngokukhohlakala. Kodwa idumo lwakhe lavakala kumhlaba wonke ngenxa yendaba ezimnandi ezingawo ubunkani bamazulu. Hallelujah. Udumo lwalanda. Yabona akho libhlungu njengoba udume waziwe. Udume ngento ezimbi. Udume ngento ezimbi kuthiwa siyamazi ubonaka. Umazela ongamazi kanjalo kade okhohlakele kangaka. Udume ngokukhohlakala. Hallelujah. Bade sifuna abazalwane kuthiwa siyamazi umlandeli. Nimazela uyabulapha umuntu osiliswe egqitha belengweni. Hallelujah. Siyamazi umzayila. Nimazelaphi kulenteke eshumayela kakhulu oyiphilayo imfundiso odume abantu olozwa ngamazulu. Hallelujah. Hallelujah. Niyamazi ubani nesiyamazi. Niyamazi lo. Hayi wazathi lo yo. Kodwa amazi yabo emfundeni. No. Niyamazi adubu. Udume ngokubulala abantu. Hallelujah. Lukhona udumo oluza noThixo entwini. Lukhona udumo oluza noSathane. Adume umuntu ngenxa yodumo oluze nomthetho. Adume umuntu ngenxa yodumo oluze noThixo. Ngoba awudume yena kahle udume uJehova sempilweni yakhe. Hallelujah. Yo asiyamasinse kakhulu. Sinse kakhulu. Uyamazi ba akasezi nasento enza lapha ekhaya. Ngenxa yokusiliswa kahle. Noma sesenze inkomo apha ekhaya siyakhayela sithenda nabantu uvela ngezi. Usindiswe kakhulu. Udumo lwakho lasiwa uSathane, lasiwa uThixo, ngoba uhlele enyanisweni. Ilizwi lenkosi isihlelo saseSiriya langena udumo lukaJesu ngenxa yokushumayela kwakhe indaba zamazulu. Hallelujah. Hallelujah. Dume makhathele ukuthi siyamazi ukuthi wafika apha emathatheleni. Esuka le mathatheleni wafika nje efika apho wafika manje hey awungaka worship ulala ngeqala enkonzweni. Udume ngokuworship uThixo. Hallelujah. Udume ngoba xa ibambile imayikhi wadumisa uJehova wakhala uThixo ziyenzeka izinto nodumo akaziwa ngayo indaba ezimandi zamazulu. Hallelujah. Hallelujah. Bangcwele uJehova. Kade uthi udumana. Yena lesamnyaka into sabantu kodwa yima. Uve ngoba awudumo ngalo wamazulu lo. Ngila. Hallelujah. Konke ngamazi bana bonke. Futhi ngayini leaders kame. Konke ngamazi udume ngokunxila. Hallelujah. Kubani ngamazi bana? No, ubani. Unabantwana abayisingisa abe area. Dume ngokukhulisa. Ubani uthithile imizi yaba udume ngento ezimbi. Kodwa kancane ukuthi ngifuna ukuduma ngenxa yezwi kaThixo. UThixo uvele yena kungaveli mina ngoba yayenzeka imistake kuNgenesis chapter number 11 amadoda ayesakha inqaba ukuthi izwi lenkosi athi masakhele izitena sibeke inqaba sibheke ezulwini ukuze sibe nodumo. Yaba lapho ke mistake bona befuna nje uzenzela igama. Kodwa ngenxa yokuvumelana kwabo yayiphakama inqaba yaphezulu. Athethe uThixo sezulwini wathi abantu ngoba bayavumelana ngento yonke. Xa lethomela nje mamuteleza isane fosholo. Mamteleza uzane fosholo. Njalo ke lebadla kaThixo ibheka phambili abazalwane xa bebambene beyinto yodwa. Akekho ojongela omnye phansi. Hallelujah. Xa ithandaza uyathandaza. Xa ifundisi. Xa worship. Ebethi keyboard. Oyemsa. Bevumelana ngento yonke. Ngoba sonke bahamba indleleni bengavumelana. Hallelujah. Funda mama verse number 24.
Qebele ukushumayela. Ngabe wena udume ngathini na? Haleluya. Udoda yowasa yo. Imazi ndoda akaprofeti. Hayi uyangena nje. Hayi uyangena. Nyango bezisenzeka izinto bebawe phansi. Udume ngowenza imangaliso. Uke wathini kubo? Kade nje ndive indoda nje edumileyo eyaziwayo ivela lapha ku-National TV bengqina abantu bengqina yathi abantu sangqina bengqina bathi amandla kathathu bani akwaziwa amandla kathathu bani uthixo kavele uvela abantu. Haleluya. Uthethe amandla kathathu bani kangangoba ukufika kwethu thina ecawe safika apha ecawe nebhizinesi yayitshona amandla kathathu bani ayenza ibhizinesi yaphakama kangangoba njengoba silapha ecaweni kugcwele pha amakhesi ebhiya akho bathelazela nethaveni awo umntana ngophambili esontweni angini uthaveni uba amandla kathathu bani ayenza indawo yentselo ngamandla kathathu bani nyanda wayewathixo. Kodwa uThixo wayezile uzohlala uYesu asindise abalahlekileyo. Baphuma udumo kwindawo yaseSiriya. Khona indoda efile kwesisixeko. Ayithethi njengabanye abantu. Ayenzi njengabanye abantu. Ayifuni zonke ezinye izinto. Bengathi nje ndilapha ekhaya eFanteni vele phelile nayo. Xa ndifika ekhaya eFanteni kuthiwe ndiyaphakama ndizama nomuntu ongxolisa banditshova. Ndaphinda kusuku elilandelayo ndaphinde try. Kodwa into endihlupha yodwa ukubona izinto ezingaka. UYesu wathi hamba nabafundi bakhe ngelinye ilanga wathi khungani bafundi ngoba isivuno santi abasebenzi bambalwa. Haleluya. Ndaphinde ndatrayisha kumina elandelayo uba ngabe ndiyoma okuba nje ndiphume kule ndawo ndiye ndabaxelela abantu ngoYesu osindisayo. Haleluya. Ndaphuma lapho ndagoduka ndihamba nengozi bendihamba nayo iyangibalisela ngengozi abemekelayo iphosile ibambileyo inkonzweni nawo seyiphezulu kakhulu. Ndithi kuyo okay na uthi hayi ayishiya newisile ayishiya iwisile nabo umyangibambezela embambezela iwisile yaqonda uba ake ngikhangela amadlela ahlaza kuthi nangoku kule ndikuyicala ndafika nje khangigcule ixesha ngakamnandi ndayifumana ikhona nekhona na kabuhlungu inhliziyo yakho inhliziyo. Uthi lo baba uthi baba uzokulela inzalo sakho wabantu bafunza shimisile ngokubeka ikhona kaseka sophuma uthi ngayishiya lo msini ngiyishiya lo nto leyo kodwa ngifuna Yesu angifuni into zakumhla ngifuna Yesu ngifuna amathela uthi yalibasa sisagqithe iwisile bakhonzi kepha ko-15 years ewisile ndiphuma nje ndiselibhasa nje ndisengumuntu nje inakeka kanti yena beyelatola enkonzweni ebeya ngoba eyafuna ihlanga ebeyafuna ikhona ecaweni ebangona umkhonza uthixo mani umdumisa uJehova ungajonganga nto ungajonganga ezinye izinto uthi ndifuna usimakathe empilweni yami. Haleluya. Gqibezela ngavesi number 24 phakathi safika seqhubula ushaya. Verse 24. Yeah. Waphuma udumo lwakhe wavakala kulo lonke elaseSiriya. Wavakala lonke elaseSiriya. Yamazi umonakalo asiyamazi. Mazi kanti mazi ngentente ne-keyboard lo. Mazi ngentente into ayaziyo i-keyboard.
misintente into akayaziyo ngathi izulu lelakhe yedwa ngathi uyayedwa ezulwini bamnyelise bagxeke bakubize ngento yonke kodwa ngexesha bethi sikwazi ngentente sikwazi ngokushumayela izulu lona lishaya izandla nimazi bani osimazi ukhula kakhulu yayatsho intombazana endisebenza nayo kudala phako 2010 asibonayo ebuza uba usindisiwe uthi ewe ndisindisiwe xa siye gada sikuzisisa kahle le ndaba yensindiso yakhe uba hayi mani abantu abasindisiwe nje abayihambi nje le ndlela uthi lo mntana ephendula kaloku ekhaya sibahlanu thina ngumawe esizalayo dala amantombazana amabili naw njengoba singabe sibayi-5 ithu insindiswe le straight ithu insindiso le nje ndabuza-ke bona wena ukweyiphi-ke ngokona insindiso hayi mna ndile enje ukhona nje insindiso kaJesu wachitha igazi lakhe kuba khona straight. Haleluya. Likhulu likaSathane namaqhinga wakhe afika khanda abantu hayi wena ule nje wena insindisa ukho kuleyo mlandeli abafikileyo bonakala. Haleluya. Lo mfana kodwile nje sendayini ukule efike bamusa uwephi insindiso wena ukuyela uzomshiya okanye kuleyo bani komitheni lethu hanga nikabona siyayazi bawo umuntu kama nje hayibo yozekaba kenziwa hayi noko leyo bali noko. Haleluya. Ngoba ke noko sibone nawo hayi sijayiva zakhona lo nje usumbona into ayaziyo intente umuntu ngonyana likaJesu lagcwala isiri ngenxa yokhoza wakho uThixo umuntu molwakhe uJesu waziwa isicelo sonke ngenxa yenyaniso yezulu akazwanga ngelikhwa akazwanga ngoba. Haleluya. Siyambonga ukuthi xolele thina esathetha ngohlelo uthanda abantu ngoba le ndlela kufuneka abantu bazathi ndiyaye endlini kaThixo bawo ndincede nakho bawo ndihlulela nakho lithe izwi lenkosi nakho Thixo le nto siziyenza ngawethu amandla kodwa sawuyenza ngawakho amandla and uThixo ubona ubu-honesty bakho ngaphakathi le nto ibonakala ikwehlula uzayinqoba ngenxa yamandla kaThixo njalo nje ndithetha apha nditasakogwebana kule ndawo kodwa sizocebisana uThixo mayenze inceba phezu kwempilo nempilo. That's why ke sikolo uba siyanqanda uyabona neyingengele le ndaba iminathi omarhadebo anovuya yonke le group ingabi sangena ezweni kunabantu abakhalayo uvutela 21 years esithi yeyi ngase ngirivese ngiyoqala ubomi kakuhle ngina-12 konke jonga le mntu usena-21 uthi sengishayekile ngase bawuthole ndikwazi mani ngirivese iminyaka ngiqale ke ngibe na-14 ndizokunyuka kakuhle kodwa xa uthola abana-14 baleka abana-23. Haleluya. Sifuna abantu-ke babazawuma abantu inkosi ndiyabulela ngempilo yakho solihlangulile lakhona endlini yakho kwizinto zomhlaba naphuma funda kuma-25 verse 25. Ke izihlwele zabantu zazimlandela uYesu zivela eGalili nakwiidolophu ezilishumi naseJerusalem nakwela kwaJuda naphesheya kweJordani. Zamlandela izihlwele zabantu zivinqasa evangeli zivivangeli ephilileyo into engasekhoyo emabandleni into evela uveje uba kuyabanda kude haleluya uqhutha inkqubo program nje yoba sesikhona esontweni. Haleluya. Ayikho into esigoduka nayo umyalezo nesazela sakungena naso sinjalo
siphume naso sinjalo. Akho nto ithetha nawe loba andenzanga kakuhle. Kodwa ligcwele liyadumo lonke liyasikeleleka. Khala amagwele phakayisa izitulo. Ngoba ayikho into ephekesa sezaleni somuntu. Kodwa wafika uJesu washumayela ngani enamandla enthitha umuntu imbuyise eceleni kaThixo. Zamlandela ihlwe. Aphuma cekwaza lehuqa ijustice abathi nansi manje ivangeli siyasiya. Nansi ivangeli siyasiya. Belade nje xokola nenye indoda. Ithi le ndoda bencokola nomnye ubaba. Uthi lo bawo angisathandi manje nombiza inkonzo zabantu. Kodwa ke uthi lo bawo bethetha ndikhonze usile. Njengoba ndikhonza beusile nje. Kodwa ndiyeva manje ndihamba iqhawe nje. Sendiyahalela uba ngase nami ke ndingene endawo zosindiswa. Ngizofumana into ezokwazi ukundelapha kwengxaki endikuzo. Hallelujah. Uyalibeka ihlazo lakhe liyoyike. Uthi njengoba ndikhonza apha nje ndenza u-A no B no C no D. Endilento engisayithandi man. Sengifuna ivangeli oyenza ngihlangule noYesu uthethe naye ngaba bantu athi inkosi yami yini bawo le ndoda. Fika ixesha. Hlubanele mina. Uthi sengifuna into ezamhlangula. Uthi ndiyayiva. Uthi utshela into endiyivayo apha ukuthi usuke uve nje kuthethwa ngoHana nje kokho. Basuke bakhamela kusuka uHana. uHana. Ijoke ngibona asinoncedakala abantu lento kaHana. Lokho uyabuyazothetha ngoHana. Uyangapha kuthetha ngoHana. Konke nje nalo uthethayo naye ulenza wenza lento endiyenzayo. Isazela sivukile kule ndoda. Hallelujah. Sibuyele ekhaya ke kancane. Thixo uyasiza manje, Thixo uyasinceda. One by one. Akekho umuntu omanje. Akekho umuntu ovela wafika nje evangelini dlamini. Wafika nje wagijima ngephisi ngaphandle komsenzisi. uThixo uyamenza umuntu wakhe. Uyamenza umuntu wakhe. Abivuthwa khona. Abivuthwa khona mfana wami. Abivuthwa khona sesitshayini. Ukhala abantu. Bayivuthiwe lembiza. Remember ukusindiswa kwami ndafika amadoda emabili kwibandla ngisindiswa kulo. Ngwevu yayindala notata wayeshumayela. Ndandiya every day esontweni ndifike ndihlala apha ngaphambi every day the whole year. Kwathi sokudala ndiphoxa abantu sebenesazela uba lo tata obalapha esontweni every day ohlala apha uniwe nini chance. Yeyanza ngofuna chance aba ndifuna ukwenziwa nguThixo. Ndihleli phansi njalo kanti uThixo khona lento akayakhayo. Hallelujah. Ngoba lo xa ukhaya uthethe ngoba lithi izwi lenkosi emazwini amaninzi akunqabanga ukona. Ayisonto ngaphakamayo uThixo qala wenze awakhe. Hallelujah. Ububani kuKristu Yesu usistanzitsha. Jongani inkosi yakhe sifuni. Hallelujah. Yebo ufunda yini umgqozela 45 isithanda zemgqibile ngoshumi. Yeah. Ke izihlwele zabantu zazimlandela uYesu zivela eGalili nakwidolophu ezilishumi naseJerusalem nakwela kwaJuda naphesheya kweJordani. Zilandela uYesu izihlwele zabantu. Hayi umuntu othandayo bengcela uncola especially nabantu abadala. Yabona ukuthi wena uncole wena nawe abadala nabathatha abadala. Ababesindiswe kudala ngamuntelezi. Ufika lekhanga. Lethi bantwana bamnigejekile niyazi isindisi. Aniyazi mfana. Xa umamelayo ubona bathi abantu abadala wena ucingo beka ukuthi bathi ba wena ucingo wazi kakhulu. Uhleli papa ujongile nje. Akwasiwanda. Hallelujah. Ngoba yayazi ivangeli balifike kuyo. Ivangeli lento kuthiwa ivangeli kaJesu. Hallelujah. And xa ujongayo abamama abadala nabatata abadala
babeshiyezwe ngabantu abanenyanga. Babengashiyezwanga ngabantu abaphushwa indlala. Ngoba kaloku uzobe uyajonga namhlanje abantu bayi-5, ngomso bayi-4, ngalamini bayi-10, ngalamini bayi-6, ngalamini kanti ubuqomba alikhulu. Manditshintshi umyalezo. Haleluya. Babeshumayela inyanga njengoba injalo, bebanjwa inyanga abantu, hayi ngamanga. John chapter 8 verse number 2, lithi nakuyazi inyaniso, inyaniso izawunikhulula, akeke khulula abantu. Haleluya. Ngeke mbonakala uma nibe nabo abantu, ngeke, ngoba nithetha inyani too much. Nithetha inyani too much. Abantu alusiba nabo. Dala abatsha abantu, hayi ngeke nibe namahamenti, ngeke nibe nabantu abatsha, ngoba inyani yona too much. Ayikho inyani too much, inyani inyani. Haleluya. Inyani iyakhulula abantwana. Yiyo yakhulula uShedreki noMeshaki no-Abednego bethele ekujikeni lomlilo. Bayibeka inyaniso, bathi bumkani, basikhonza isithixo. Haleluya. Laphuma udumo makade. Phuma udumo. Noma abantu abamanye niwayini ihlelo uThixo khona into akayenza. Day by day nibakhona endlini kaThixo khona into akayenza. Ngoba niyahlangabezana nezinto ezikhona. Haleluya. Niyahlangabezana bona. Bona wami niyahlangabezana kambe wena xesha lethu ke thina ngokubhala izibhiliva. Mina ke nisendi SMS. Noma seniyazifumana izibhiliva yo. Haleluya. Kodwa uThixo abantu abamanye inqabisi nifihle nikhule nijonga amehlo wethu nijonge kuThixo. uThixo uyawunisikelela uThixo awunisikelela. Ayeke abanye abantwana basenza into abafuna ukuzenza. Kodwa uthi mina ngizabe ndijonge kule ndihamba indlela. Haleluya. Noma nje bebona lo ababe bambuza besikolweni. Last year ena 13 years, 10 years or 12 years, na 12. Bambuza baye, my boyfriend wena. Boyfriend na 12 years. Uzwa ngabanye abana 12 years, nayi boyfriend. Hayi ndina boyfriend. Uyaphosa. Thetha zikufake kwi-vibe, fake izithweni. Fake izithweni ngithi, hayibo. 12 years old. Tell me what bana nendoda mina ena 40 years ena ibhithekile tu, ibhithwe ngumjolo. How much more usana? Hallelujah. Isiyeke mina kanti hallelujah. Kodwa manje sesizama nje ukulungisa. Thixo makasithi. Umuntu mwana hathi umuntu awushiphile ngala. Yabona lo kamthiko enkonzo endlini kaThixo. Awushiphile suka uphuma udumo. Yaziwe nje uba le intombazana iphumile bayibambile iBhayibheli yakhe ibheke esontweni. Ibheke esontweni. Hallelujah. Hallelujah. Funda mama mfo sogqibela sengiyathandaza ke ngiyandula. Verse number 23. Verse number 24. Verse 24. Yeah. Lwaphuma udumo lwakhe lwavakala kulo lonke elaseSiriya. Babazisa kuye bonke abagulayo benezifo nentuthumbo nabaphethwe zidimoni. Baphuma udumo dlamini kuthiwa naye uthathe lento kamlandeli. Senziwe na ama lo mlandeli. Buza umkhula wakho mfana wami uBoyboy yakubuza. Ubuza uBoyboy uthathe lento kamlandeli. Uzisole mfana kuthi. Uzisole mcha. 2023 ubeka lapha lo nyaka. Ngeke anovuka mntana ngeke mama akaqhathi. Hallelujah. Ngeke akaqhathi mama akaqhathi inhlobo. Nina benikhulele edolobheni thina mama besikhula naye bayilalile. Hallelujah. Bangekho nezibhithibhithi ezingaka. Hallelujah. 2023 mchana ulapha phakathi uThixo mntana wakho into akazawuyenza. Hallelujah. Phuma udumo, phuma libheke inkosi baba kuthiwa upha ikamba kumakazi wakhe. Akuthiwa akholwa ngokusuka. Hayibo. Phuma udumo.